Kardom don marliat tu la sipini litum kachethan ponji lake Donald Trump la pen Prime Minister Narendra Modi alang litum press conference ke do putaksi elitum chethan bon program tangani penana tum stame ka chuni rido la sila bang so press conference ke do ko na ma plotang te lake France along sidolo hadak G7 chingwai bom G7 na meeting that ke the proxy atum pang tang bon sedak chingwai pono sala bang so ka chingwai pona hotsi Prime Minister Narendra Modi la pen Donald Trump atum sitame conference delo press conference kasi hala bang so hut PC Donald Trump bang puloma plotang te itu ma Prime Minister Narendra Modi aphan kipu gala poson lo you are a beautiful Prime Minister posepu you are a beautiful Prime Minister like an angel posepu kime pick kaching kime pick RJ kime pick a Prime Minister la pen ke inut arna mateke lason posepu arna mateke lason setame arlo ke is a killer posepu mane inut pran karmut abang phu pulelang li puji puali setame lang li pu bangkelain loje tough negotiator mane kaching ki kacha thana long ko alang li ko pima ke me phan alang li karjap thip abang phu posepu lapen ke alang li ko pima kacha pathi ka teng pen hala claim vek ning dam vek nang ji kali plodang te alang li ke che chak che abang phu pu se alang li pu jola puson. So you look at this man, I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to, he's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said, no, he's very tough. He's a tough trader. Lasi hala bang so ka chingwai hut press conference hut ke ching sige Prime Minister Narendra Modi pen sipu pon lo alang lia hong lo tema English alam bareng ke loklam pen le kaning je kali hala pura Rahul Gandhi le Kota Rajasthan along protest along English alam pen lang le pin a lo thui lang le pin pen ghontai si dialogue mari le se Tamil tuma Prime Minister bang ke areng ke loklam ke thena ta nije jedelo alar bang ke lo chat odong mat Hindi alam pen se Tamil lo chat along chelang ben selang le ninje lo se pinanga tum ki pudo je alang li ke teleprompter pen pe plo tang telam nije dek the posipu mane lang ponding de pong telang li ke nije pon dek the ajad alame ta si hala bang so same chat che odong lo lang pon lo an si ninje lo lapen ke hala translator adung do ke la do na bang hala unowat ki kuri do na bang hedi lam ke la do na bang alang li si lar pi bom no se ki cheng si alang li ka ning je do na bang ke la han lo je Strait of Hormuz along hala India na so tum phan ka teng kheng lapen bang ke thoma pran ki dama tumalam selang li pu do lo je itum America lapen India tum sitame business trade lapen relationship che me se nang ji plotang ti la pu ko puluma ka teng kheng don loke aposi ka teng kheng bang pang ar nang po lapen ke India na so tum phan ke jok wan pinang po palam selang li pu do no ta se alang li pu det pen a phi trauma bang ko ke thak donji mate lam klar ki pidonji apol bang ke trauma bang ke lam klar pi pesi pa jokorong long ke bang ke ko pisi dolang ma amuni takai da seriously lam ni je bang e pa jokorong ko pise pa jokolo bang ke chengke you are a beautiful Prime Minister posipu you are like an angel but deep down inside you are like a killer posipu pu thoblo people opong te alang like RJ me pick asot dut inut arna mate ke lason sitami arlo ke alang like inut angthin ke thedung bang selang lipulo angthin ke thedung bang posepu sitami la takero pa mema pugali kang nek ben ha payat bang mane Kangnekchoi system si mantu la pujo se hala bang so por ho la pu ninge tap ninge prulo alama thepia bang ke parodam de det pale dam de delo ama se phi bang ke thak theong lo media to bang reporter to mai nut bang aju check mopen sitami ne to bang karju nang li nang thak thelang je India na so tom phan ka teng kheng apthak nang li PC pusi media tom bang arju sel lo an pa ke Donald Trump bang ke chete war pang cheng lo hin la pen ke pilo ke thak don ke hok lo kalang lo la pulo teng kheng de lo la ke profession lo pusi pole mane ni tum le chok che de lo ni tum ma navy tum army tum police tum mate ni tum America tum chok che de lo poli teng kheng de lo apranam de lo hok lo ning duk pik lo pole ka ning je kali ko pisi ka ning je lo pong te ha ni ta ning dok pik ning ching sam pik India na so tum phan pu selang ni ning je ning dok pik ning ching sam pik India na so tum phan hok lo alang li tum isi demand do ko je hala bang so dimalong pen papar long ri la pen alang tu isi strict rules do ko la bang so join ni si teng kheng nang ko lo pranam ju lo pu selang li pu chot alang li ke ni tum si chok che de lo hok lo te maning duk pik lo hok lo ni tum chok che de lo mate ni tum navy tum chok che de lo arju je ben be teng kheng de lo pala ma bang ke ning je ma se ai he ning je ma si ni je ama se aphe bang ke kupi si claim lo ma plo tang te
hala bang support hut inut reporter bang pu bang akor judun du fit ko pilo kar ju pong te tangte Donald Trump ke hai nang like president ke hai nang like history long mate phurki mo long nang men ke klang pu ko pi polo plo tangte Iran la pen Israel la pen America tu mon sam ke do pu peace agreement ka che tok pu apo sinang ke phurki mo long nang men ke klang pu nang liku pisi puji la bang so pu thak pulo an par ke Donald Trump ke aning karong ha pulo good question bose mane na ju che do la bang so pu thak pu selang li kipu lo je chorop piklo la bang so question ke me piklo nang kar ju pu se pu hola India na so tum han ke attack America tum bang e thoma pranar mud det abang ke hala ke bad question ake me good question ni opilo pongte alang li history long men klang pu je alang li mon sam ke pa do bang pu hala bang ke good question to tar mane ki ro lok sikar i hala bang so la si alang li pulo Indiana media tum ke na hello bang apu pulo chingki me pik pu e kalang te mani tapi ni ani chini lo chingki me pik pu se polang li Indiana media tum han ke ro do chingki me nang kok lo pi bo se chingki me lo bang de godi media side de politician a king ber long si tot hop ha patum side de an parge Donald Trump bang ke ro kang tir pung asa phia bang ke hal hai kar jolam ke thakang ji kali alar bang khali le si thak halo prime minister Narendra Modi do tikke India phane ma jok ta tengkhenga hilo la pen nang cherab dun verji selang lipur la bang so lama puthak sing ke Indian media tum ke hur pa chod durlo Indian media long ke je prime minister la ben Donald Trump mang bong jir pula anake me je India phanyong se mane yang tengkheng lo plo tang te Donald Trump nang rap do ji tang hop ke rap helang bang ke hapu chu het la sapsu Pakistan men ron che do hoi hoding kon Amerika tum ke Pakistan aphan se ke rap do tang te kon nat se bang India hane nang ke rap do ne la se tamya ve lo godi media tum ke pangjar pung nang rap do ji tang ho pusi la pujo la se amun pia bang la lo hala akenang sot na alam Prime Minister Narendra Modi ke hodon alam bang ke aphyang no kining je ai hepin lo pajokorong nekchoi rong pipine ning je rong lo lapen ke aphi bang ke Prime Minister Narendra Modi stame ning je masini je ho mase ho hedal ka discuss je alam theke hula India tuman ka tengkheng alam ke le dam roke a ko nani ne alam se Iran nana ne alam se le dam rok lo jut kok long ke dapuan velo jo lason penak lasi bang opposition atum ke la criticize long red Rahul Gandhi ke Rajasthan kota long student atum protest long hada English alam marang ke lok lampen lok sekaning je ghontai silang lepin itu ma prime minister loma ko piloma bang te alo chat odong selang hindi pen kaning je artik so martum thoro reading por hi son si ma so martum le exam ke to ko chong hu son si pusipo penang ana tum criticize dolalo sinon ke bang jilangani le e tum cha update pon bomo nang pinya bang thi hek pen bang sob thak alang sini nang tuman thamon chopo kardom